Dobar dan, dobrodošli na kanal Tri rođaka sa sela. Danas ćemo pričati malo o tome kako su i na koji način su stvoreni uslovi da Vlaška i Moldavija padnu u ruke fanariota, odnosno ljudi koji su tada iznedrili njihove ministre spoljnih poslova, koji su tada ušli u sve pore kako Francuske, Nemačke, Engleske, Rusije, odnosno preko Vlaške i Moldavije uvukli se kod Srba koji su tada živjeli na tim teritorijama i odatle počeli da rade protiv nas, stojeći između istoka i zapada, naseljavajući 1700. godine sa 1000 familija u fanariotskom kraju u Beču, iz njihovog fanariotskog kraja u Carigradu, baveći se biznisom. A novac su stekli tako što su pokrenuli Srpske pravoslavne crkve Svetinje, koje je tada držala Srpska pravoslavna crkva, koja se nalazila u Pećkoj patrijaršiji. Ali da pođemo redom. Da bi došli na vlast, odnosno postali zamenici ministra unutrašnjih poslova, takozvani prevodioci ili tumači koje su oni zvali, oni su bili tad glavni za svim pregovorima i tako su i znali šta se gde kako dešava. Tako su i krali, odnosno pljačkali sve ono kako koji narod je imao. Za vreme Mehmeda IV. Sultana, kod njega se nalazio tada njegov paša, plemić državnik koji je pripadao poznatoj albanskoj obitelji Koporulu, zvao se Kurpulozade Fazil Ahmed Paša. Znači, jedan od bitnijih ličnosti u čitavom ovom sistemu koji je došao na vlast, koji je došao 1661. do 1676. i koji je pripadao fanariotskoj familiji. Znači, dobro upamtite ovo prezime, Kopuruluzade. Kopuruluzade Fazil Ahmed Paša, za koga kažu da je bio Albanac, i on je dozvolio da se prvi put u Osmanskom carstvu, odnosno Otomanskom carstvu, čiji otac je bio u Damasku, Siriji i tako dalje, i on i dobio je da bude paša, učestvovao je u Austrijsko-Turskom ratu između 1663. i 64. godine, da je doživeo ozbiljne gubitke sa Srbima, mrzeo je Srbe iz dna duše, navodno tvrde da je Albanac, otac, da mu je bio Albanac, a majka Turkinja. Što nećemo da kontestujemo, mi smo takvi kakvi jesmo, oni imaju pravo ljudi da pišu šta god hoće. I šta je ovde najbitnije? Ovde je najbitnije da je njegov prvi čovek koga je on ubacio u Osmansko carstvo, odnosno kod Mehmeda IV. Bio Panagiotis Nikousios. On je to menjao ime više puta, grčki doktor, navodno prvi hrišćan, veliki prevodilac otomanske porte, dužnost je imao od 1661. do 1673. do svoje smrti. Da je bio dobro obrazovan, ali šta je najinteresantnije kod ovog čoveka, Panajotisa Nikosuisa? Najbitnije je da je on navodno dobio obučavanje od Isusovaca na Čiosu. Znači, njega su Isusovci oblikovali da tada uđe u Osmansku portu. Nastavio pohađati Patrijaršku akademiju, današnje u Carigradu, sveučilište u Padovi, gde je studirao medicinu i tako dalje. Došao je kod velikog vezira i ovaj čovek koji je prvi uveo tada 1661. prvi put je uveo fanariote u tursku vlast preko Albanca, koji, kažem vam, jako je bitno zapamtiti to ime, njihov grb i sve ostalo što oni tvrde da su takvi bili, mada ja sumnjam u veći deo čitave te priče, ali ajmo da poverujemo u nju. Kopurulozade Fazil Ahmed Paša je osnivač i čovek koji je omogućio, Albanac, koji je omogućio fanariotima, koji nema nikakve veze, navodno da su fanarioti Grci, ovo je Albanac, koji je omogućio Grku da bude da bude tumač, odnosno zamenik ministra spoljnih poslova Turske. Njega je nasledio Aleksandar Mavrokardotos, koji će kasnije postati knez, odnosno princ Moldavije i Vlahije, najmanje je to bitno, i tako redom. Oni su, koristeći se tim stvarima, i došli u položaj da mogu da uđu kod Srba, odnosno svih ostalih naroda u svetu, i da počnu polako da nam oblikuju istoriju i kulturu. Najviše ih je zanimalo kako i na koji način
da kroz tajne organizacije, prevarne radnje, jer su svuda putovali po svetu, koristeći svoje položaje Ministarstva inostranih poslova Turske, tako su infiltrirali sve svoje ljude, tad počinje infiltracija, što je nama najbitnije u Rusiji, vidjet ćete sa kime i kako, odnosno Austriji, gde se mešaju sa familijama, austrijskim familijama, zbog velikog rata i tu, mešajući se sa Austrijancima, pomažu da dobrim delom Austrijanci, odnosno Nemci, tada imaju upliva i kod Rusa, i kod Engleza, Francuza, Italijana, odnosno mešaju sve te nacije, beže kod njih, odnosno izdaju, dodaju, uzimaju i na taj način se i okreću i shvataju da najveće zadovoljstvo, odnosno najviše će dobiti time što će zaposliti Srbiju koja se nalazi kao kost u grlu svakom čoveku koji bi pokušao da jede između istoka i zapada, da niko ne može da je zaobiđe. Apsolutno šta god pokušavao i šta god radio mora da prođe preko Srbije i oni shvataju da tu ne sme nikada bude stabilnosti. Da bi to uradili mora da pokore srpski narod koji je nepokorljiv, odnosno i ne želi sa njima da sarađuju, oni shvataju da mora da mu promene filozofiju, tehniku, načina razmišljanja, odnosno čitavu njegovu istoriju i kulturu. Pokušavaju na jedan brutalan način i tek 1739. godine, zahvaljujući ovim njihovim predsima, uspevaju da uzmu Srpsku pravoslavnu crkvu, odnosno Pećku patrijaršiju i počinju sa svojim radom. Njihov rad se samo ne ogleda u zauzimanju te Pećke patrijaršije, ogleda se mnogo pre toga gde naš patrijarh vodi veći deo bogatih i ozbiljnih Srba koje krade i pljačkaju uz put, uzimaju im novac, prikupljaju novac i na taj način oslabljuju srpsku snagu na tim teritorijama koje uz sve ono što je bilo okupirana, Pećka patrijaršija je postojala, niko je nije dirao i mogla je da nastavi dalje da živi, gde bi mi danas imali kontinuitet od 1000 godina naše crkve i svega i niko ne mogu da nam oduzme ništa, uzimajući svu starinu i knjige koje smo mi držali i školovane ljude koji su tada imali tradiciju da nastave sve ono školovanje koje je nastalo još kad je nastalo, od onih knjiga koje mi imamo pa do današnjeg dana. Ja zato se i borim da sve te stare knjige budu postavljene, jer su nama 1739. godine, odnosno 1766. godine ukidanjem Pećke patrijaršije oduzeli pravo da mi učimo, čitamo, pišemo, govorimo na našem jeziku, gde su njihovi bolesni mozgovi i umovi koji su se doselili i u prvom redu, čim su došli na vlast u Pećkoj patrijaršiji, su išli za Sarajevo, tu im je bio centar njihovog rada, odnosno išli su prema drugim krajevima Srbije, gde su osnovali grčke škole i tako počeli da nas dele, učeći grčki i nemački jezik. Normalno da su sarađivali, pošto se grčki pričao, Turci su veoma slabo ih razumeli, odnosno Austrijanci kad im je bilo potrebno, to su pričali između sebe, a za potrebe Turske i Nemačke su pričali njihove jezike i na taj način oslabili kompletno bilo koga u pregovorima, jer su mogli da mute do neviđenih granica. Zato se kaže kvaran ko Grk. Odnosno, ne misli se na Grke, ne na grčki narod, nego se misli na prevarne radnje onih ljudi koji su to učinili. U čitavom tom sistemu koji su oni oblikovali, pravili, radili, njima je najbitnija bila škola. Morali su nju da zauzmu. Tu su tražili devijantne ljude koji su živjeli između sebe, kao što muškarci žive između sebe, ili devijantne ljude koji su živjeli između braća i sestara, ili onih koji su živjeli u nekakvim grupacijama, kao što su sekte, ili ne zovite kako god hoćete tu grupaciju. U tim grupacijama su tražili podobne ljude koji su izvršavali njihove zadatke, a oni im davali povlastice da kradu i pljačkaju ne samo naš narod, nego i sve ostale narode i ubacujući među njih takozvane grupe ljudi, ko što su kod nas ubacivali nekad grupe ljudi koje će ubijati jednu ili drugu naciju i ona će stradati, a onda se mrzeti doživotno, a oni ići da ih brane po sudovima ili objašnjavati im njihovu istoriju. To su duboke i jake priče, nisu ovo bezvezne stvari. Tako da sa ova dva čoveka sa koja smo danas počeli kod Mehmeda IV. U suštini i počelo urušavanje svega onoga što se desilo kod nas. Tad su prvi put ušli i među Ruse, sami znate koliko Rusa je stradalo do 1960. godine, sami znate koliko je Nemaca stradalo do 1960. i posle rata koliko su ih sudili, šta su im radili, same znate koliko je Srba stradalo u zadnjih 100 godina, odnosno Jevreja. Imali su nameru, upravo ovakvi ljudi, slični njima, koji glume navodno da su prijatelji najveće Srba, Nemaca, Rusa, odnosno Jevreja, i najveće zločine na zemaljskoj kugli su počinili nad njima.
Zato su oni bitni da znamo njihova imena, zato su oni bitni da ova grupacija ljudi, ovako prevarantska, koja uzima bilo čiji oblik, koji amebe, bude prepoznata u bilo kojoj zemlji da bi ljudi znali sa kim imaju posla. Ali ne pretnjama, ne obmanama, ne onom silom kojim su naučili, jer oni odmah kažu ajde da skupimo grupu, da srušimo nešto. Ne, nema rušenja ovde. Ima samo prepoznavanje njih i onoga što oni rade. Oni onda beže ko psi. Oni su plašljivi, oni suknjice svi imaju, ko Toma Fila. On jedino može da laže ispred kamere. On ne sme nikada se suoči ni s jednim čovekom na svetu da odgovara za svoje zločine koje počinio u Srbiji. Za zločine on i njegova familija. Oni su počinili mnogo teške zločine na način kako vode crkvu, odnosno kako daju dezinformacije u novinama. U svemu onome što pričaju, što rade, da li je to istina ili nije, ja ne znam, ali se pokazalo na terenu da nije istina. Šta su god dotakli, to je nastradalo. Sve njegove priče nemaju utemeljenja i idu protiv srpskog naroda. Jako brutalno se ponaša, izgleda kao da nikad nije išao u školu. Ja ne znam da li on ušao ikad na pravni fakultet. I obično smo utvrdili ovde da su svi promenili imena i prezimene do 10 puta. Odnosno, zamaglili vidike šta su radili. Tako da, naš duhovni put koji mi danas imamo kao romantičari i kao srpska duhovna policija koja treba da istraži zašto su nestale naše knjige, nalaze se u Vizantološkom institutu, 8000 knjiga koje oni prepisuju, svi pričaju grčki i da je navodno Vizantologija ili Vizantija tada živela i da smo mi bili varvari do 15. veka, što oni to javno pričaju, to imate na kanalu da nađete i tako dalje. Čitava ta priča ne može da zaživi dok duhovno mi ne budemo zreli da shvatimo da mi ne možemo ratove da vodimo protiv njih. I da ne treba, nego treba da ih otkrivamo. Treba ispred nosa da im stavljamo našu starinu, ono što su ljudi pisali. To je glogov kola za njih. Oni su sve izmislili. I oni u tom izmišljenom svetu i danas žive, imaju novine, televiziju, sve je pod njihovim rukama. Ali ne ovo danas. To je fabrikovano pre 150 godina. To mora da se razmontira, ne ovo danas. Ovo danas finalna verzija na ničemu ne vredi. Ne vredi vam da od vrha krova počnete da gradite kuću, nego gradite od temelja. Vi morate da prepoznate od 1739. godine, odnosno od 1661. godine kad su oni prvi put postali zamenici ministra spoljnih poslova. Zašto drže sva ta ministarstva? Pa zato što se druže. Zato što oni u Rumuniji, Bugarskoj, Grčkoj, Srbiji ili bilo kojoj bivšoj zemlji Jugoslaviji sarađuju između sebe, u većem slučaju se radi o fanariotskim grkovlasima koji vode računa ko će na ovim teritorijama, možda čak i Nemačkoj i Rusiji, biti ministar spoljnih poslova. To su sve njihovi ljudi koji se jako interesuju za njihovu istoriju i njihov način. Kroz to smo mi uništeni. Nismo uništeni kroz državne politike koje vode narode u tim zemljama. Nego naša istorija je sakrivena kroz Ministarstvo spoljnih poslova i kroz školu. Oni samo to vole da drže. Ništa ih drugo ne interesuje. Njihove socijaldemokratije, koje su izmišljene i napravljene još 1896. godine jugoslovenska, odnosno austrijski, sve ostalo što je krenulo odatle, upravo od njih i od njihovog naroda, i to upravo u kvartu Fanariota u Beču, gde su se krili da su to navodno radili neki drugi narodi. Čitava ta priča može danas da se obelodani, da mi pokažemo na koji način i kako su pravili radničke partije, jedni bili za, drugi ne, kako su činili zločine, uništavali narode, učinili genocide. I to možemo samo ako pođemo redom kroz ovu priču i kroz ove ljude koji su otpočeli njihovo delovanje otkad su postali ministri spoljnih poslova. Od tada to ne daju i školstvo. Kroz te dve grane za 50 godina svaku zemlju su oblikovali i uništili. Najgore je prošla Srbija. Sa najvećim fizičkim žrtvama. Ništa bolje nije prošla ni Nemačka, ni Rusija. A pogledajte kakvu nameru su imali za Jevreje, koje su navodno oni najviše spašavali. Kroz crkvu, kroz Vatikan, kroz ovo, kroz Isusovce, kroz i tako dalje, i svi imaju neko zahvalno ime i tako dalje. A mi smo svi hteli da ubijamo Jevreje, slušaj. I sve obrnuto bilo, znaš. Tako je bilo i kod nas. Tako je Toma Fila branio ljude u Hagu i tako dalje. Znači, njihova osnovna floskula je da oni lažno predstavljaju sve što rade. U Srpskoj patrijaršiji danas se nalazi Toma Fila. Nadam se da će u skorije vreme biti izbačen. Od nas ili od Boga. Ne znam. Nadam se da će uskoro shvatiti ljudi, da te grupe ljudi koje su nastale kako su nastale, da ne treba da nas više lažu i varaju. Ali ne o vremenu današnjem i ne o vremenu posle Drugog svetskog rata, posle 1950. Nama treba istina
od 1739. godine, od kada nam je uništena Pećka patrijaršija. Duhovno ne smemo da je damo. Fizički ona je padala pod ruke neprijatelja uvek. I u svemu ostalom. Znači, oni jedino što imaju da otmu srpski duh. Zato mi romantičari, koji duhovno ovako razmišljamo, nikome ne želimo zlo, to su naše razmišljanja, ne bunimo se što oni tako razmišljaju i to što čine, ali oni fizički deluju i čine nam zlo menjanjem školskih udžbenika, načina i svega ostalog što nas uče, odnosno načina na koji oni su ukrali naše knjige, koje sede u njihovim bibliotekama i ne daju da niko od nas kući ima originalne kopije bilo koje s naše starine. Zašto? Evo ja postavljam pitanje. Zašto mi to ne čitamo i ne učimo? Zašto mi nemamo kući kopije naših predaka? Jer oni hoće da kažu da oni nisu naši. Oni hoće da kažu da su Nemanjići, pišu su katolici, da su Nemanjići vizantici. Sve živo daju i svaki pretekst. Zato, romantičari, krenimo da te knjige stavimo tamo gde im je mesto, da budu napisane onako kako su ih naši pisali. I da ih čitamo i radimo, da ih gledamo, ne moramo ništa drugo. Mi ćemo da ih gledamo i da ih držimo kući. To je njihov problem. Svaki Srbin mora da ima 10 tih starih knjiga kući, uopšte je nebitno kad će naučiti da ih čita. Čitaće ih njihova deca. Tehnika i tehnologija je razvijena. To je kod jednog stručnjaka potrebno, ajde, neka bude 6 meseci, da se bilo koja od tih knjiga čita. Sa njome moćete da shvatite i ko ste i šta ste. Duh niste izgubili. To ih ubija. Plaše se, strah ih je. Oni su oteli te knjige zato što je to mnogo velika starina. Pokušali da ih prepišu, ali u genima im ne stoji da to nose. Tako, branimo se, dokažemo da smo najbolji i najjači, a da smo pri tome romantičari, da ne mrzimo nikoga, da nećemo s njima da se svađamo, neka se svađaju sami sa sobom, neka prave lažne načine, da oni svoje laži sa drugim narodima pokušavaju da im iznesu i da naprave, a ne nama više. Mi ih više ne priznajemo da su istorijske činjenice koje su oni napisali prave. Ja sam u mojoj glavi, rekao sam vam, izbrisao Branislava Njušića, Vuka Stefanovića Karadžića i Jovana Cvijića, odnosno Simu Milutinovića, Sarajliju, Rada Tomovog Petrovića i mnoge druge. Što se mene tiče, oni su izbačeni iz moje glave. Pokušajte na taj način da delujete, a onda da delujemo i prema mlađim generacijama, da im pokažemo i ukažemo šta je bila naša istina koju mi vidimo, romantičari. Znači, ovo ne mora da znači da je tačno, ne dirajući nikoga i nigde, mi samo pokušavamo da živimo s našom starinom i da se povežemo s našim precima. Bio ovo Jugoslav Petrušić za 3 rođaka sa sela.